ukagikora ukihugura ukazaza ukishara ku kizami cyawe ukagikora ukagitapagura nkuko nagitapaguye none se twe twagiye turi batayo murayumva ko Yeremiya ntsindwa natenagendanya abantu yego magana bandi amubwira ko nzinza ahita avuga ati ntabwo ari mutsindwa n'abantu bose bagera bari nabwo abandi ati aho murago wamugatwa amadi ariko bwagiranga mbaze umva ngiye guhamagara abashitsi banjye bagire ko I made it. Hello guys, nizere ko mumeze neza ngo hayikaze kuri Poupette Day Home. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana ndakwibutsa gukora subscribe. Niba atari ubwa mbere waramaze kuyikora ndagushimira Imana iguhe umugisha. Abantu muri kunkurikira rero cyangwa abantu muri kunyumva aka kanya nizere ko mumeze neza. Abatameze neza Imana ibakomeze kandi borohereze kandi ndabibutsa gukomeza kwizera Imana. Bameze neza namwe mwibuke kubera abandi umugisha. Hey guys, mumeze neza? Hey, naje mu kizami. Naje muri examen. Hey, I'm gonna sit for exam. My family has given me a company and our friend Bonnie. Yeah, and you see my daughter in Burgundy as a lucky color to our family today. So guys, wish me luck. Oh my god. I don't think I'm gonna make it. Yes. Can you wish mommy good luck? Yes. Good luck, mommy. Thank you. Okay, tubwire rero ngo ugiye he? Ngiye gukora examen. Ngiye gukora examen y'uwori muri amahirwe hasi. Ngiye ko ndatsinda Chelsea. Bonne chance. Thank you. You're welcome. Ibikoresho byose urabitwaye? Ntacyo nemerewe kwinjira. Hey, okay. Dore mal. Abazungu ntamwitayeho ari nk'iwacu avuga ati kirasoze kuko arabitsinze. Mommy made it. Wow. Thank you, Jesus. I'm so Wowe dusobanura tubwire ngo byagenze bite. Kugira ngo dama makuru. Oh my god. Dama makuru yuko byagenze. Yes, mommy made it. Jya no gusubiraho kwa karandevu ya paka mvuga yezu bana nanjye muri ubwoba umpe gutuza Mbona meze nk'umuntu utafashe. mbona ndakwica cyangwa mubwire nabanje ndasenga ndavuga yezu tambika vite telefone bravo mami bravo mami bravo mami. Thank you. Hey guys, I made it. Oh, thank you. It's not. No. It's really difficult. Yeah. Pas très fort.
And I was like, oh my god, thank you so much. I'm feeling happy, guys. I'm feeling content. But I feel like I'm the happiest person in this world. Huh? It's not easy. I remember we did work for fifth time. Yes. I'll call my friend and tell them, hey, I passed the exam. So, none hi guys, what did you park our car? twaparitse hano inyuma. Okay. muze ko twaparitse. Yeah. Ayo no kuyeditinga maze. Bone no kuyeditinga kazo ndakabimbaute. Baruf da var, seni bırakıyorum. Nuko mukamurasa Yes. bravo. Mwongeye kwirwa neza abakurikiranye Poupette TV. We made it. Rero mwongeye kwirwa neza abakurikiranye Poupette TV. Yes. Poupette TV. Poupette TV. Kandi uvuga icyongereza. Oya ntabyo cyongereza. Nayigize icyongereza. Oya yagize. Okay, nta kibazo ngo papa. Kwirwa neza abakurikiranye Poupette TV. Kakana tukaba tugiye kuganira na Familia. Bana Poupette. Shaka na Poupette. Poupette. Ntaje mugasuhuza abantu bari hano babakurikiranye. Hi guys. Hi guys. I'm so happy. Mumeze mute? Guys. Mbere na mbere washimishijwe niki? I'm so happy because I passed the exam. It was my fourth time, guys. If you have ever been here and then you have sat for theoretical exam, like theory exam, guys, you know how hard it is. It's always very difficult. Not as difficult, but because sometimes people you feel stressed. You feel like stressed. You feel uncomfortable with yourself. But today I was like stable. I was like calm, and I said, "Hey, exam, I'm gonna deal with you." And then finally, for the first time, mommy made it. Yes. So, guys, I'm so happy. Ese ku muntu utuye hano muri Canada utazi uburyo bikorwamo bikora. Ese payment ni iki? Payment ivuze iki ku buzima bw'umuntu utuye muri Canada? Ivuze ibintu byose. I'm sorry to say, but it means all the things. Everything. Guys, kuba muri Canada udafite permis n'ubuzima bugoye, birakomeye. Ubuzima burakubihira. Yes. Thank you. Mwana yishimiye gutsinda kwa mama we mwihangane. Yes, she's very happy. Provisoire muri make akenerwa iki mbere na mbere? Ikintu cyambere gikenerwa kuri provisoire. Ibibazo byanga ntago biba bikomeye rwose, ni logic. Ntago uciye mu ijambo utarakomeza mu gatabo ngaho. Hari umuntu yango nye tubisobanukirwe neza mu buryo bwumvikana. Ku muntu wavuye mu Rwanda adafite ikintu na kimwe asabwa iki? Asabwa iki kugira ngo akorere provisoire akwafa babone permis naho? Uwavuye ntacyo afite byo biragoye kuba nagira icyo mubwira, azakurikiza amabwiriza, azajya kwiga nyine bimusabe wa mwaka cyangwa imyaka 2. Nta makumu ubifite hose waduha. Waje atayifite of course ni kujya ku ishuri, nta kindi. Niba udafite permis ni kujya ku ishuri ukiga kugira ngo ubone permis yaha ngaha. Ariko nahubwo nabwira umuntu uteganya kuza atayifite. Nakubwira nti koresha iyo bwabaga wiyeranje. Ushake permis. Lisi byagufata igihe kirekire cyo gukora ama exam ariko utaspendinze ya myaka 2. Kandi izi exam za hano ko akaba ari logique, ntago nyine zigoye. Ahubwo wende sometimes abantu batsindwa kubera kugira stress, kubera kudabiha umwanya no kudafocusinga. Ibi bintu yo wica ukabitekereza, ukabiha umwanya, ukabitindamo nyine, ukabiha umwanya cyane, urabitsinda kuko nyine biba byumvikana kenshi bari ama situation yo mu mihanda. Rero ikintu nabwira umuntu uteganya kuza ahangaha ni ukwiranje ugashaka permis, kuko nuzano nta permis ufite bizagusaba igihe kandi ubuzima bwano kubamo nta permis. Guys, narabibabwiye mu bintu umuntu agomba kuzana mu biganiro byandi najyaga mbabyo kuza hano.
kuba mu buzima bwawe udafite permis nicyo kintu cya mbere kigoye kuri isi ya rurema. Si hano muri Canada gusa, ariko kuba mu buzima bw'ibihugu byose byateye imbere udafite driving permit ni ikintu kigoye, Ikindi kibazo ni iki, ese ko umuntu wavuye wenda muri ibyo bihugu byacu mu Rwanda, muri Afurika, ese ku muntu nguye nabonye ibyangombwa binzana muri Canada nko mu kwezi kumwe mu gihe nabonye nuza driver license yo permis, ese igira agaciro ki inaha ku muntu uyizanye imaze nk'ukwezi nyibonye, imaze nk'umwaka nyibonye, ese itandukaniro riri hehe ku muntu wabonye permis mu mwaka umwe no mu myaka 2 kugira ngo abone iyi nahanga bimusaba iki? Itandukaniro riri hagati aho ngaho. Permis rero reka nkubwire, mu minsi ishize Canada marabizi bakunda guhindura amabwiriza n'amategeko. Mu minsi ishize byari imyaka 2 kwa permis wayizana nga ikagira agaciro, ariko ubu ngubu kubw'amahirwe babigize umwaka umwe. Uyizanye ifite ukwezi means nothing, uzategereza umwaka kugira ngo igire agaciro, kuko permis hano igira agaciro amezi 12. Mu minsi yashize byaramezi 28, ariko kubw'amahirwe ubu barayagabanyije bayagira 12. Ni ukuvuga ngo permis yawe uyimaranye amezi 12 bavuga bati uyu muntu afite permis ishobora guhabwa agaciro ahangaha, ugatangira gukora ama examen theory ya hano no kuba wakitegura kwa attendinga examen pratique ya hangaha. Kwicyo gihe babigaragaza yuko uri umushoferi. Iyo umaranye permis umwaka nibwo bavuga ati umuntu ni umushoferi. Ariko iyo ufite permis iri hasi y'umwaka, nukuvuga ngo uyizanye iwacu imaze ukwezi kumwe, imaze amezi 2, imaze amezi 3, bivuze yuko utari umushoferi. Ntabwo nyine hano bagufata nk'umushoferi. Uzategereza ibanza umara umwaka ube wemewe kwitwa umushoferi, noneho uyihinduze hano. Bavuge bati none wa mushoferi wacu permis afite yakuye iwabo, hano afite uburenganzira bwo kuyihinduza. Umuntu ufite permis yo mu Burundi, mu Rwanda, i Bugande, Tanzania, imaze ifite imaze umwaka umwe, yemerewe gutwara igihe kingana iki naha muri Canada mu gihe atarahinduza? Okay. If you have your driving license from your country, you are allowed to use it for only 9 months. When you go beyond 9 months, means you can't still be using it, because they think niba umaze amezi ahangaha 9 wamaze gusobanukirwa services z'ukuntu igihugu gikora, wamaze kumenya amakuru, wamaze kwiyinstara, wamaze gutuza. So rero icyo gihe ugomba kuba waramenya amakuru ku buryo ujya guhinduza permis yawe, wamenye naho ujya kuyihinduza, wanabonye n'ibyangombwa bigufasha kuyihinduza. Ugomba kujya kuyihinduza rero iyo ukoresheje amezi 9. Ese mu gihe nafite iyo permis nkeneye umwarimu umpugura cyangwa nabyikorana? Of course. Oya, mu gihe nshaka nyine gukora iyo provisoire inaha muri Canada nkeneye umwarimu wa provisoire. Ntabwo ukeneye umwarimu. Iyo ari provisoire tuba dufite ibibazo online, bakubaza ibibazo, ntabwo ari ibibazo bashaka kubaza ku buryo ubona ari ubwa mbere ukibonye. Hari ama website ya sake ushobora kujya gushakaho ibibazo ukabikora, ukihugura, ukazaza ukishara ku kizami cyawe ukagikora, ukagitapagura nk'uko unagitapaguye. None se kumutugana ku musozo watubwira mu Rwanda yako niho mbizi, ushobora kuva mu kizami natsinze provisoire nkatanangisha gukora pratique, naha niko bimeze? Ushobora gusohoka mu kizami natsinze theory nkatanangisha gukora pratique, naha niko bimeze? Ese wowe nibyo niko bigenze? Nze provisoire bise ntago nasohotse ntakoze pratique, ntatse rendez-vous ya pratique. Nabanje ndategereza mfata rendez-vous ya pratique. Ubu ngubu mfite pratique nyine mu minsi iza, ngiye kugenda nihugure. Ubundi mu kwezi uzakurikira kugiye kuza nzahita nkora examen pratique, nabyo mbite mbikura mu nsengere nzatsinde. Guys, mwakoze rero kudukurikirana. Buri muntu wese utuye hano muri Canada murumva ko permis ni ikintu cy'ingenzi, mubishyireho umutima, mubikorere kandi bizakunda. Ubishyireho imbaraga. Ibiganiro bindi biri imbere tuzagenda tubigisha, tubaha amakuru ajyanye ni uko nye permis na provisoire hano bikorwa, ko babibona ukuntu bigenda. Mwakoze cyane guys, nkaba nditahiye ngiye maze kubikosora. Fete. Hey, we going home. We made it. C'était un étudiant ça, oui. Oh, comment? C'est un étudiant ça. Oh oui. Alors à droite sur Boulogne-Ribourg, ça. Ici c'est plus facile pour moi. C'est pour ça moi j'ai fait un actionnaire. Oui. C'est pas la bonne place. Oui.
Hey, mommy made it. Mommy is very happy. Mommy is very happy. Umva kino kizamini ndagikosoye ariko ikibazo kimwe cyonyine bahita natsinze ntanabirangije. Watsinze mwana wa. So happy. So guys, I am so happy. You can't imagine my feelings right now. Oh my god. Oh my god. Thank you so much. So guys, murabona rero turatashye. Tuvuye muri exa. Oui. Wazitaye he? Telefone se ifite. Usubireyo. Paul utaye filmi. Kaza subira twakatira. Urazifite aho good. Guys, turatashye rero nkuko mubibona twe twagiye turi batayo murayumva ko yeremye ntsindwa natanagenda abantu yego magana bandi amubwira ko nzinza ahita avuga ati ntabwo rutsindwa n'abantu bose bagera bari nabwiye amadi ati aho murago wamagatwa amadi ariko bwagiranga mbaze umva ngiye guhamagara abashitsi banjye babwire ko I made it guys ndishimye umva ndumva nishimye ndataye mbona ko najyanye na timu ya Danger Mr. Boni, our best friend. Muramubona hariya. My lovely husband, thank you for your support. Thank you so much, darling. And my lovely daughter. Yes. Guys, murabona ko dutanye intsinzi. Ibyishimo ni byose twanezerewe cyane. Mwakoze kubana nanjye kandi nko mwabyumvishe kuzuzanye permis ni ingenzi. Sibyo? Ubuzima bwa hano butari imodoka buragoye. Sawa rero mu amahoro. Imana ibarinde. Tubonana ubutaha. Ciao. Komeze mukore subscribe. Sibyo? Komeze mukore subscribe mushyigikire icano nkuko mushyigikiye Enatha Blood. Sibyo? Murakoze.